Mill-Unjoni Ewropea llum, dibattitu u vot dwar il-migrazzjoni. Reazzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen għall-attakk tal-Iran fuq Iżrael. Direttiva ġdida dwar il-prodotti tal-Kolazzjon. Il-Parlament Ewropew adotta 10 testi leġislattivi biex jirriforma l-politika Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-azil kif miftiem mal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea f'Diċembru. Blan li assistu lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għandhom il-pis tal-migrazzjoni, stati membri oħra se jkollhom jikkontribwixxu billi jirrilokaw l-applikanti għall-azil jew il-beneficjarji tal-protezzjoni internazzjonali fit-territorju tagħhom. Ir-regolamenti tal-migrazzjoni ġew appoġġjati bi 322 vot favur, 266 kontra u 31 astenzjoni. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola indirizzat konferenza tal-aħbarijiet ftit minuti wara li ttieħed il-vot dwar il-migrazzjoni. This new Asylum and Migration Pact has ushered in new laws that had been more than 10 years in the making. Today we have voted in favour of a package that provides for a robust legislative framework that is the same in all member states, that puts humanity first, that understands all the different, difficult aspects of this issue, that secures Europe's external borders, that provides clarity on applicable rules, that ensures the right balance between solidarity and responsibility, in full respect of fundamental rights. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ukoll tkellmet fuq kemm l-Istati membri kellhom bżonn dan il-pakkett ta' migrazzjoni. This is what the Pact on Migration and Asylum delivers. It will be making a real difference for all Europeans. First, more secure European borders, knowing exactly who crosses our borders, by registering and screening everyone, while ensuring the protection of the fundamental rights through an independent monitoring. Persuni li ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea se jkunu soġġetti għal proċedura ta' screening ta' qabel idħul. Din tinkludi l-identifikazzjoni, il-ġbir ta' data biometrika u l-kontrolli tas-saħħa u sigurtà matul il-perjodu ta' mhux aktar minn 7 ijiem. Id-dejta ta' dawk li jaslu b'mod irregolari fl-Unjoni Ewropea, inkluż il-marki ta' swaba u ritratt tal-wiċċ mill-età ta' 6 snin il fuq, se tinsam fil-Eurodac. Barra minn hekk, l-awtoritajiet se jkunu jistgħu joħolqu rekord dwar jekk xi ħadd jista' jkun ta' theddida għas-sigurtà jew jekk xi ħadd kien vjolenti jew armat. Il-Parlament Ewropew appoġġa wkoll standards uniformi ġodda l-istati membri kollha għar rikonoxximent tal-istatus ta' refuġġat jew ta' protezzjoni sussidjarja. L-istati membri għandhom jaraw is-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-oriġini fuq bażi ta' informazzjoni mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil u l-istatus ta' refuġġat jiġi reeżaminat fuq bażi regolari. L-applikanti għal protezzjoni se jkollhom jibqgħu fit-territorju tal-Istat membru responsabbli għall-applikazzjoni tagħhom jew li fih tkun ingħatat il-protezzjoni. La darba l-pakkett jiġi approvat formalment mill-Kunsill, il-liġijiet jidħlu fis-seħħ wara l-pubblikazzjoni tagħhom u r-regolamenti għandhom jibdew japplikaw f'sentejn. Wara l-attakk tal-Iran fuq Iżrael b'mijiet ta' drones u missili, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen għamlet dikjarazzjoni fejn sejħet dan l-attakk dirett tal-Iran bħala wieħed bla preċedent. Yesterday, Iran launched a massive attack against Israel using drones and missiles. Such a direct Iranian attack against Israel is unprecedented. Today, we, the leaders of the G7, condemned this in the strongest terms. We expressed our solidarity and support to the people of Israel and reaffirmed our unshakable commitment towards its security. Iran's actions risk provoking an uncontrollable regional escalation, and this has to be avoided. We will continue to work to stabilize the situation. We call on Iran and its proxies to cease completely the attacks. All parties should exercise maximum restraint. We also discussed the need to end the crisis in Gaza as soon as possible. This includes an immediate ceasefire and the immediate release of all hostages by Hamas.
It also includes the increased delivery of humanitarian assistance to Palestinians in need. Going forward, we will reflect on additional sanctions against Iran in close cooperation with our partners, specifically on its drone and missile programs. Il-Parlament Ewropew approva regoli ġodda biex il-konsumaturi kollu iktar informazzjoni dwar dak li jkun qed jiekol fil-prodotti li normalment jintużaw fil-kolazzjon. Ir-reviżjoni ta' dawk li jsejħu breakfast directives għandha lan li tajn lill konsumaturi jagħmlu deċiżjonijiet informati u iktar tajbin għas-saħħa fuq prodotti bħall-għasel, juices tal-frott u ġamm. Id-direttivi l-ġodda jistabilixxu li għandu jkun hemm tikketti ċari fuq dawn il-prodotti li juru livell ta' zokkor u wkoll l-oriġini ta' dawn il-prodotti tal-ikel. Wara l-vot, ir-rapporter Alexander Bernhuber qal li bekk seħħ pass il quddiem u importanti fli jkun hemm tikketti li juru minn fejn oriġinaw prodotti tal-ikel u wkoll jittieħdu miżuri li permezz tagħhom ikun miġġieled il-frodi fost dawk li jimmanifatturaw għasel mhux ġenwin. Għalli l-pajjiż minn fejn ikun ġej l-għasel irid ikun indikat b'mod ċar fuq kull prodott tal-għasel. Komplej għajt li bekk ġew stabbiliti standards ogħla ta' kwalità u wkoll il-bżonn li l-Unjoni Ewropea jkollha sistema kif tintraċċa l-għasel u dan ikun identifikat. Bernhuber qal ukoll li dawn l-inizjattivi se jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom iktar informazzjoni korretta u dan iservi wkoll ta' serħan il-moħħ għal dawk li jipproduċu l-għasel pur u ġenwin. Wara li l-Kunsill adotta din il-liġi tal-Breakfast Directive, il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom sentejn sabiex idaħħlu dawn il-liġijiet il-ġodda. Din ir-reviżjoni tad-direttiva tisseħħ wara iktar minn 20 sena minn mindu kienu ddaħħlu l-standards tal-prodotti tal-ikel għal kolazzjoni.